la angisho nje la eveni bowungekho lo mgwaqo lo ubonako lo hamba lenihamba ngawo nibheka kaHlatsi bekude lo mgwaqo lo wabe khona kodwa nangesikhathi semlondolozi ngawa 1965 saqala lo mgwaqo Sidokodo sawungenise Salem leDulo hayi le Salem lela ngepasi. Ngikuhamba kwesikhathi bengisebenza nami ka uhulumende ka Works. Kwase kufika labanye batopopola umgwaqo lo wesikundiyela manje lo sohamba la ushayela ngepasi uyoshona enhlangano. Bekulukhuni kuqala kuhamba nje lokwentiwe nglamakhosi siyakubonga kakhulu etimpilweni tethu thina lesisekhona. Siyababongela nalabahamba bangakakuboni lokhu lesikubonako. Sibonga kakhulu thina inkosi Mswati wesithathu. Asathi ukuthi singabonga sifike kuphi ngaye. Ngalokubona nje emshiya ngalo yalesimo lo ibonako umsebenzi yakhe. Nakunyalo basakhela ibloho umsebenzi yakhe. Siyayibonga ke nendvuna yethu lesayikhetha. Isebentele wekunene Nkosi yami. Kungathi kunganza lapho aqela khona. Kube ngangesihlabathi selwandle. Siyayibonga inkosi yethu uMswati wesithathu ngako konke lesinako. Kube sinetinkomo ngabe sidisa enkosini uMswati wesithathu ngendlela lasendele ngayo eveni. Ngaloku lelive belinganje la sekusedolobheni ukhanyisa bogezi imshiyalo konke lendzawo ngathi wena kusemadolobheni kani kusemakhaya ebantu. Siyabonga wekunene kakhulu linwelelo lutho ungathi angakhula azakhokhobe wekunene. Siyambonga impela uMntulwane Mamahlokohla. Simbonga kakhulu lokweqile. Ungathi kunganza lapha thatha khona wekunene. Amen.